Kerry Millie K Kerry egonyiboire korwasa omoche o Nyamira Ogango anda Manga sub county igongotera matera yenchiri igonacha ku mwaka orio eta 2019 February ogotera gutanga ni kore dunia na terire asesabari yiga igondo chengo mano nyare ko baga gukora ubwanje kwaye asorogendo ruiga abantu banyamira bana kwabo kambu yabane Nyamira biyabare nonye mugakanyagara murarire ya basi bano mwanchwa omurigeri bw'abagusi Global Radio nori otegereta abagusi Global Radio asebirune byabono Millie Kerry leteria okalia asilindusia maino Millie K Kerry ena kile teri kitabwa na ibote na Millie Kerry mwana kwa bwana elirwete kora serietariane Milka Millie K ya makisi Kenyan Kerry ni Keruba Millie K igono aya solidario batali kuna Millie K Millie K Kerry yeah Millie K Kerry yo Millie K Kerry yo na miaka irenga bwatega ano monto manene monto manene miaka meronge tani toto miaka mbate 25 yeah Millie Kerry yo wetani obote Millie Kerry yo ngo skulu ale nkagari ale mama w'abantu mwabale mwaite boika abantu bandi turaba mawe nondenka skulu ya Igonda se ministry completely. Skulu Uganda and baadaye that is 2021. Igo skulu bado? Yeah. No le people. Quiero para acheni ntebe. Basoro mwanju murigeri w'abagusi Global Radio byategereza abagusi Global Radio Millie Kerry mwigule nate birabo ko maswali ndo jinsabu motige akaba ngo cyane na mandi nari gate kwanya kora mapema kama swali jinsabu mwigule Millie Kerry she's 25 years no hari kaga ari taraba people skura ate yako cyane ari gara kinisa ine ministry yari bada kora randi nchiri akotero kwana ko kwa asembe akotero kurukuna nikotero kurumani God above corona akotero kwa asembe ona terta matera mangi sana terta inte to chiko chaka bono ateina ki Millie Kerry oyo ndiria chake to bote maite bantu moro chako kote abanja bantu na ojiri abantu abangi to bena obusturuga mo na dene na ibuli tumbwate talent maite nga onta yonya gukina aremo ngote ka onta yonya gukina mugotero gochiri ka gwate myaka 50 myaka 30 kero munda ya nganje kinde bwana no moteri narenge ntumaiti ase Millie Kerry era nare mwana igana moto no talent yare menero ntoma nyango chikomanya tole tokoira na asembe minwela ntete turabwa tukotero kwa ikora igo komo ora una ebinde bya Millie Kerry mbiyabire mudero bire nabo kugamba mana chitira sena mbese mi 0753241889 matera iko gulen ko igwa corona gonde ngora bunko bwate kunya ko tegerda antedina kigwete ebinde mbiyabire karategerda basi bono umwanchwa omurigere nabo igo motegere b'abagusi Global Radio Mungu ni wa ajabu kuna gotero kwa Millie Kerry agotero kuyabuli kubwata masesenya ndo chimese chesore gane chinge kima ndo chega Paris Peresa ati abuna I like the lady especially the way she sings. Thank you. Asante sana nyoa 0753241889 number choice mi mwancho muligena bako mwancho mutekereri anyamatera yo kuna bako ngakiresi nyonte bina ki ya matera ya ndonya kireki ya neki ya kire Millie Kerry ndiri kwa roje nga harero ndiri kwa tenga nimbwate talent ya nayo batera ndiri kwa chage tobo esabari ya yo batera sabari ya nayo batera ya chage tekare I remember kimbwate 8 years narenge very curious that time na terate kanisa yarenge kambi yesidia katara bichogo ni ritanga ni kyagara katara byale katara bichogo ni kyagara no mwana na arenge akoroga bwo tokatebigo nga nyasaye ngwere nera masago na kumuri nyasaye ningo ne kingo kora morore ngatebigo ogo saba in a private room so I had to test this God mobodi ngana ki ingoro kya nyasaye ningo erinde ngomanye that I was 8 years bono avocado nere tata snegete isko ya gatura amato sana amataka gure mbe ya yari ko gusa that time so I had to go on my knees kobori nyasaye nga if truly you are God teneni amata yangu na kwa busakira lituko for 2 weeks ngasaba for 3 days then
amatari agatenare orange gurogari embe kugusa ata gwitindo nerimo for 2 weeks kurina na utwarde that essence ndate opo manyinga Mungu ni wa ajabu. Huu wimbo niliandika out of that bona nyasangira nete gusaboku na nari gitogotero kunda bere na guru miaka yonsi tibuka na sitwe ko record this tima tiko senche ntai kubu yanga ugasaba kikatena kasaba nyasate ni avocado ama tata gusa sekwa agatene ni mataya completely tima tiko senche ntai kubu ya igabono ngano bwate kibaji basi mwanchwa umurigeri w'abagusi Global Radio ryotagererete kwa ule una agasaba madale ngo zocha avocado tata simegete na kabusire sana anjanda nila busire na kora amatago na agatena for 2 weeks alikuwa rochenga bono nti nyasao yo nare moyo ele ngo taito tera kore 8 years ngose nginyorete na chete imotwenga terangana kim Mbaria warawe tiba muiwere chomonene ekerara chemba tebe ebituno towere ingijore that statement kinda agasini nigo chumoino ngabe ke bintu biane which I can't remember. Gracias ngwa linge by that time. I was in class 2. 2? Yeah. Ntoma tengo le kana lengi class 2 mwancho mulike na wego mwancho motaka lengi mtona maite nga ngije marago ngije ranchi mboli nga kange dagereli we atikali. Yo kyo kala manyete. Kai wa somera to soma secondary. Okay, nsenso metesito kam. Primary go ya lengi ogango. Akorobu nga secondary because in this school lakini ngakore ko Kyogi girls. Koroga Nada tengendre. Nenda dote masoma sa cha. Pero anda sa gendra te nanda sa. Okay, in training to computer St. Anne's College that is for 6 months. I ilikuwa computer technician. Koroga in training nursing. On to so kombori go chimoino. Yeah. Koroga wa de wa cha dote ko tera kore 8 years. Yeah. Ndengi bono ko 8 years mpaka saa yole miaka 25 wa so kile matero miaka chimoino. Amatera aro andi gete igara abange mono lakini goje studio ni last year otero dane wa terna ko kuwa terna wana sa okuna ko tangani yani kori out of tora out of spirit yani ko tangani ki God really answers prayers never manene he answers prayers lakini hata Mungu ni wa ajabu ujibu maombi hapa hui kabisa na ko otero tangani otero tangani ko record ni dunia yeah awa ibori ba ikere ba gochenga mili na bwate talent kiba ba da de ba support in any way. I come from a very humble background. I don't stress my parents. Once they give me advice, that is enough for me. Because I've grown and I've known how to fight for myself, to find money. So financially I can't say because I know where I'm coming from. The water whenever I'm into banding first point I want them financially no, but advice nini they have been there for me and they are always there for me. Manete ngocha lwate ngum ase family montaro manene ose mwana mutangira bwata mashukunga mange sana. Nakyoza kwa nyara maete ngoro lenga nolega lina wenda korokia chimbwa chingi ya ucha sabana bami. Again, take a tangani, you have to be prayerful, you yourself. Or make you yourself to be good and you have a good example to others. Bono nka ase familia ito, igonganste ogo saba mono. Ekiagero ogo saba ngo bwate chinguru cyaje cyabene. Nebo montaro mobe turogo saba ngo nyara ko baga kororoba. So I'm a good example to my siblings. Ekiagera God has used me na ndo nkeirie. Na naomba angeye mono bread ite bisako cha so bulima bwane so that nyende ko that good example kibako kina na waro bako for their dreams and calls onyore ngati na se bawetere ntira y'ubunyasai basoro umwanchwa otorigerere tino ryo tegera togotira radio icho bagusi Global Radio kwanyaka ko igwa background ya Mary Kerry nyako bakako koerera buya otebiria masomo aye otebiria chake to hoteli bwaye ndirie nchiri yamu kunete kora na wate kibaji sana noche pastor na noche ngana
No chose coach basiga no chago rani enchiri. Class kyo rande kyo I've commenced. Yeah, I'm hoping that nyasa aikeranie ebitoke ngore. Yeah. Basi no macho mutende turamnyoka kidogo iga turagotogotero kwayo koma tugwirana mbeo natugotebina nkie kikia mukunete ande no arenge kama ochaka gotera ande gotebia renga gospel ye no abere ku gospel ku myaka yeta ne tato mpaka bono gose na chita karasu kaya kidogo abo neke twirenda sembeo. Habari njema sa wokofu ngotero kuyaboli kuno gotero kwa Mary Kerry na kwa gotero ndoche kuri ase embeo kidaka cha tukuraiga ni kidaika cha tukuraiga ni kidaika ndoche emerongo itatu na isano ebere igoro ye chinsa isano chabana mambya chinse chine cha Afrika ya moja ntagete duraje kukwanira onte binga kurwa imyaka itani itatu mpaka bono era senchiri osengwa ito karasu kidogo ndenda so much message chira chinsiniga makwera na sembe tuma uchaka one story senjira ya benekima Kalista sio chata una asante sana yakuru kuna ongang Francis Corbata una nori member asante sana barabara kwanda igoro ya matero na bwa bangi natukuligia yeye mase mondo cheka yakuru kuna Evelyn Machoni atana nice song kiwira mili asante sana akuru kuna Winnie Ombutrata na ukweli ukiomba kwa imani yote inawezekana. She makes me remember my youngest brother when he was 2 years older. He used to praise God. He used to praise God. Asante sana tabana Kalisa sijata tabana ikia baba Evelyn Machoni come and the people together asante sana though I'm late and mefika yakuru kuna search kwa ma gift tabana umwano ini gabwate a talent asante sana aba kuna Jerush Nanzi Samuel tabana I love that song asante sana beautiful voices from may God bless that talent asante sana Millie you are number 1 please asante sana tabana you are number please jingo jingo turase enchira ya benekima congratulations mitimesi mesira ne chinyinge kekima Millie ntaite bono ongerere esabari yao yo musiki. Sabari yo musiki. No chage to musiki bakabona story. Okay. Asoro gendoro iga. Ina rengo go sabanga changa ika adolescence stage. Nga diverta. I just left singing in ikacha kuimba kwa church. Ngaso ense that is 2012. 2012 gatera kwa Wense toka record nomon tokorokonga Albert Oino aso oboteria koroko Alban Ramana Kendra ona igora sense ya Minnesota. Otoro Wense what do you mean secular music? Secular. Yeah. Na tereta gotero koroko man Sylvia na mwete back up that song. That is safari ilianza ya kurekodi kuingia kwa studio that is 2012. Kurabon kanda silent cause kwa anachakire komanyekana chakire gotoro bimambo tariyo buya. I went silent since 2012 mpaka 2019. Ekegara na chite kurigerere buya mboyo asenze kero watamire ko rasinyesai. Na ligito gotera dunia iko vile milima maponde yapo pale ila sisi wanadamu ndio vigeugeu yani wata makora sinya sai kwale bisa lakini dende ere no ale bada ko morigete so yeye ndiye msaada igobono ekwa changwa chitoka siku kaenda cha secular kidogo alafu achokana na gospel ngikiarenge kia secular music secular music ilikuja tu nilikuwa na target ya kutafuta pesa ya kwenda kuingia shule. So ilikuwa ni njia ya mkato ya kutafuta pesa ya kuingia class. Hivyo. Ngwate bilidanga ninga ekwa bwato muika no bukurandi enchiri. Haruka magocho swa secular. Ekana cheta sense. Nanga natamete makong sana. That 2012 emo pastor naronga project ekana rekona ko nichikanda Kisi Town. Agantebia naona uko na talanta nyota yako ni kubwa sana. All I want ukuje kwa my church ni kufanya tajiri. Kama wali negia yako nyarikani kegara nje amana Adventist. Agantebia to merane sasa chao tuko. So nikiwa nimelala usiku enyo niegache ngabona liruma black or emobere wens egachabake gikuba. Karo yeka gikuba gaiga ngarabondo natigara bure radio yomo na soko yomo ngaba tu karana babere
Ono oyo rukoro asomo beroyo inchoyo na rukoro asomo beroyo iga nkairuruka gocha sigitiga atamba very deep. I think very dark. Ege suntekene sana. Aiga nkaigwa mariogia agokwana au timanye tinche tikoiguru kanona yama. Chiro gachare gokwano very different. Kagendegeka. Bono kamenya watanga Jesus. Kinatera Jesus. Moberolio kaira na igo gacha sendi. Iga bono ngataba kono engore kangita ngate kai. Kwani ngusirande. Kiagara ntebeti kogweta the first trial nitakuonyesha utajiri. Ngateba yaya ngatuka manse ngasaba bono that asense that was the challenge na nyore tenga. Abantu gutachiri mbororo bokoriwa in a shortcut way. So after you square eterete ugachokaru secular. Yeah, I just went silent 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. At least ilia secular rira gora girira tenena disire ke kona chakiri kumanyikana. Yeah. Intentionally I got to so secular. Ngwa ya chiveti ngwa ya chiva so kaende school. Yeah, na chete class. I got yeah, na chete class. Yeah. Through secular. Through secular. Music. Yeah. Basoro mancho muri gena wego motikali baba kusigire mu radio ni gare nga sensemo ya secular aragotera amatera ryatari yege Kristo anenda komusana panyoro mu Adventist. Kagotera secular ma dengo teya ba kom kidogo. Tumetiana kiyako berete. Ina sira tupinga tika kwende kanisa 2011 yengima 2012 yengima 2013 yengima yengo irana kanisa ngirana 2014. That is ngirana te kanisa na raira limbo eke moni kigachari gachi. Bono ginti mogitega na rure gasi nganti mogitega imako yegwe moni yokondangere milka. So mi kwangana no chineke moni lakini ro ginyeweterere omusaja. Kanga kubulu kwani what is happening? Koruelio kaira ne kanisa nga report some elders baka assist in the prayers igo ngaira na kanisa completely up to now. Ndio ndio kanisa. Bono kama goranga tiganso nchakotera. Ibono ngira tiganto kibono mane kya kare nsa ringo sirande tiganto kya mane ya. Mundu na ko gati ne haya boete bantu boro bakotera chinchira chiabo au abamotera ko bana ro chumundu dakotera ndre ya tigante. Ngikia keto ko rawon tigaya bona kurura magana secular na tolikire tigancha kotera umane ngikia keto. Konto tayongo geti. Abo kimambo arango ngete sana asichensa macha Nairobi ngara bere metaro ime kara rare metaro ime for like 3 months. Well, there is a time I wanted to kill myself. Ekara tete kueita ado serikara batiara sana raire ga no ndengara timambe yingo boka gagingwa nan request ndebe lakini wamna kingo chugusaba iriyo kali ngombe ne kingo chukadane kirigoro even to be a kona koeta omote. So what I did karengera likingo boka igine ngento etageti ntanga ningori ine kingo ngwe rusiororo. So after that nikalala abanda ireiga aswetana bwatana bekeni tumatoga ikarabateri mega tuliete ata mvua ikwenda nyesha. Bono birinda irenga kuno muntu nkonalireka keguneri berere yitiria chumubere agante the purpose work ili ngiri kamanya gochanga the purpose kwa yani kigusinenge ko that purpose which you were created for you've not accomplished. Oh yani bari mugete bokamanya gocha siende kayibona nara ire ne biseti okendo oli gogasira tatari that moment ekarabwakia nganda chemist kyalenge next ga bukyo mukamba kabya by the way no menya gitarinde kera namweresa gandebi this is ekiomba te chemist ngatora ne clinic akarangeresa igo aka interview mi komroida karacho legana iga how do you do kameresa this way akara namweresa gandena I take you in kwanza no menya gitana na rekorigi akangira igo akangira muaye I stayed kwake akinilipa naoga kwake for 3 months ngama uchakova stepo yeah ndio cha tostera bono gospel yeah gospel in there 2019 wana isine history chokoli kama te yana kwa ngori karingira na studio na studio basa no mancho muri gena wego motegeli baba gusiglo bono gwete challenge aiteire Nairobi ngai kwa mmeto sinya o moja 3 naoga go kwale kwa hasara
After na bere buya nari kirwe bona non kombete umoja 3. Yeah. Bono ntaite turamnyoka chiduka kidogo mwancho muligana bako mwancho mategerali tumakorera na sembe altebina ki ogotero gutangania chiete studio akagosokia ngotero kyuko kwena tolembeo anyara kwa kagotorera yonsi basa no mwanchwa umurigenda boigo motekele baba gusi global radio dagra sotiso goika ebe change na kogotero kwa rure ase MBS studio nimbwate Miri Kerry nyara kwa kogotero buye gasetira bene ke gima asante sana Miri. Yes. Ndiriri aspana bono ndiriri ochiete studio tigana mangana Nairobi kwa vera iroro tauniga kwa rade metaro ime no bara tebya ndiriri osoto bone studio officially oka record yotero kwa officially on site 2019 February date 20 inga recorded that audio na go video shoot, so that is my first song I am the audio yo otero tana go dunia yeah. Otero kwa dunia I think na tocha kero mrogoli na tocha kero otero wakorona to ma kwa otero wa dunia ngiko go kwanera kidogo dunia yani ekaro kwerigererio bugima bwane na bugima bwa abantu bande intitoli abantu bari twatongite kyagerere bya chitasense igotora abantu tore video geo muntu nabara gotenga I support you gosago tebinga ni support school fees goseninki lakini nderio sense tari gwikira ni ireria but kero tukukurira macha Lake Victoria no are garia sari ebituno Mount Kenya no ebiregaria Chirivers no chiregaria bunanya satongite bitongwa lakini ekara togo chantu unto our lives igotore different people whereby tarais montara gokonye gosekera togo chasobo Kristo Kristo what the challenges chaye gochakonoro monto ole purely into gospel purely into God whereby tiogo Kristo yani korume yaye okero amekuwa transformed yani nakuwa kero rwa sikiksi amekuwa transformed riri bene karago tarana bukona yaya umuntu no mu Kristo nabake sana bona kinari kireto tero kungana ki enseye ebintu byatongitse na Nyasaye no birasibire kore nento mwanya bantu bado una ngwa kirito whatever for 2012 ukarakira mpaka 2017 ya what 2019 yeah sayo umwa go secular acha utenga amiri togo chombe kera ando ta gatora kora ko no ira no rocho chale mai bado umate egente kenene kero monte nseye gosekere egente kebwato obomoyo kibanta ko motoke monene bona igatingo ira na as secular ko backup secular ne rinda to monto secular to gospel ne era manye njiri iga to era no ne ero ya ne ero rache ekengumbweke that one I've done yeah as per now material ni wasokere amatera mbate audio 18 video 5 yeah tagete tumese producer ni bwato kotero go kuna dunia ange tokobe kalitangani antora ko irodera yotro kuna message igwa kwani igoro ya dunia otero kuna kigoro baso mwancho mategereri otero kwa yo tangania chita se studio akarecord abaga kabeka video na otero kuna dunia kwa ate abuna niga oterete igoro yo kuriria amangana yense uno ko kotera chita gasokyo tangani tokere na mbeo bote uto kuna sene niga ngore na torembeo tojoro otero kwa kabere na ndate na ningi kia gerta otero otero kwa kabere kakira matera yendo chenga na matera terete wetera se experience amangana dia wetera na yakora bakotera matera tokwera na kurwas tokwera na sembeo ngote na otero kwa kabere do chikubeka ose otero kabere nkrokyo achiete studio anyana kubaga ko recorda Watera okuya boli mwancho muligeri ko batali boli ndeli ansho ko boli Miri Kerry na boko wake simigo cha magwetera se namba yesi ni 0753241889 na 0753241889 uko watera ko achite studio ko tangani ko record. Yeah, that is my first song. Watera ko matera oyo teta mango ta more than 18 songs. Uko erikera so ko likero. Uko erikera. Yeah. Maite abantu baro bakorora mili riri otera secular mili sai yo chira otera gospel yo muntu yokorora nga chanjamboro nako mwana ngana okay amanga kwanirwe korende ekero nyasa korangiri gosabe kire ekipawa ime yabo no tamaboire bagagoira ne bunaira netiyona bagagoira ni na ria kwanirwe kwa kugende ngako kwanwe kebe igego chiase
ase music nara kwaniru sana bakangaliko gotera konde out of that next challenges chinde abande bateba mwisiko yo abatokimi mwisiko ine Freemason from there abande anyway kero those himate sini mwende go expose go sentigere iko it's okay you can those allegations la go kwa yeah like ya manaroro na monyore to gwate mitambo nalindo mogeni renda se gospel kala se ba gotera rendo mukutano ingasaba rende ribaga na inchentere diribu no gotera kwane kwa bikuga ama ena kanda karimie kora systema kebore monone enere inchera bori to korandia ina bori to korandia gose na mangana ito bwatente kora nche ninja ntwara mari kunanda atwara usintware byombe byo kora nche this thing tinge korera abago kwa budu kwa rona kwedi. So those are the challenges chirororo ogotera goko kwa bwatetie narigete after Mungu ni wajabu dunia gotera narigete habari njema ena korigete kiagera ekera bono naira ne kanisa there were some pastors kera chire kanisa arandirie on atia yani onore baada ya ibada ona nyeboringa injiri ke yale korandi montwaiga nande injiri ke yago chikondandi kando ona those challenges I think you understand what I'm saying wa chito kana no madro basta korangeria korandeli kabisa ese room maria korandeli yo injiri na koiba yago korandeli magta goteka ne kimete kwango keshe pubate figo bata no makore na noro chibinto mnebyo basoro mancho uri ne gweta mangana ekere kwanyorte oyoro goteti na mili na gwate nyamore muntu goteti face to face ose kwa gweta mangana amangana arona fumete na Kisi town na abange banyo bwate kose bakagete ngatinseni mbate virusi ekyagara buna kolengane ya berege koranda ono rende na yense ayenza arona makongo databiri how do you conceive ile kwa gweta na kwa irerete eki maito oyo maito bobisi ninje na nyasaye nyasaye dero maito what is incheningo ayabona karogo that means maybe you are making me popular ntamedi ono rende but it's not a good thing kero montago ako kwana something falls over your life very good thing but that is what is outside there ekine kigendo yo bwane kaisiko gali nande it came out of bali abateli bali ba korete kitendekyo izo ufumi sikagenderera igo lakini nakina tena king niambie nieleze sababu ya nini mimi nafaa kuwa Mkristo yani eni enjonere lyo muntu abante ko bero Mkristo ekibanta ko bero Mkristo Yesu na chitense ya gatokwera na chitense yiga erinde tonyo robugima bwa kare na kare that is the essence inere yani kini kikirenge kene naso ogotoreka lakini bintu bya madarau bintu bya kugamba na guchana chega yara ko banga ninjiri toko eneza igabuna toko eneza bad news ya nabonya sari ko iran kede ogotero wa kabere ochiete studio torere dunia otero wa kabere ochiete studio gatera oga shoot video modelo ogotera wa kabere nchete studio ni no kuonga Mungu ni wa ajabu bona bwigo nanya sogeti ajimu furudisho kiagara koro after the silence kutoka February ngeste go soke January 2020 January na linsogeti Mungu ni wa ajabu na God above corona igechete go cha later after corona ya chiro mutinyo gatano na dinaste record na go shoot lakini the other songs Mungu ni wa ajabu habari njema ebiro byane I did it January Mungu ni wa ajabu igaiga kware kuburigereria igoro ya mangana ari mona kore ya Mungu ni wa ajabu hakika abatsaba kori angiranere that time na nderia corona iraneta se nyasa 2014 na 2018 ninga kere simi ngotebe gonga umurwere narororo ore ICU bakoteba nga ya atikati some minutes yana rako bakaka kore kagosira amba gako yanga krete simi agandebinga my wife na iwe ndo chengo chire
that time inkaigore buku na batebu ko ninga stego tara ne buksan na batebu ko ngaye igora iga na igora nkaigora da soko saba kwa Ezekia la lidia kolera mwanane atenya saone tindi koragera this minute tindi koragera saa 7 tindi koragera night tindi koragera in the morning. All I want is you to answer me. Ekiagara kwa berego kwa you answered me when I was 8 years when I was in class 2. Now answer me now. Haibona na musaberete mimi sikuwapigia simu immediately ingasaba that day long night long kibogo kya yewe kasaspa ndenga narusiwa ICU ari ase nkora bimbete obimbokire now ingobare discharged. So nyasa ko ira masabo in a miraculous way. Ndio maana nataka nitegemee uwepo wake. Another thing ninakerete siminga tebigo moswate nale goita ya chira oro basade ninga ebigotie byabimba hoteli wachigopuke clinic. Wone kerona tebigo mangana buna ngegoria maswali. How come this is a woman of over 60 years? Nengya konyola goita oro basade inga tuka mansenga sabanga kemea mapepo yonzi ayamwitana ne in high life atenya sawa kwa vile go kongira na from previous. Now I want you to take control na uonyeshe kwa naye bweke denkorangeria that woman akarecover and she's okay up to now. Ina yako girete tumetoka na kumiki. Ina yako girete wako kalika hotel Mungu wa ajabu. Mungu ni wa ajabu. Basi wana mwanchwa umurigenda bayigo motikali baba gusi Global Radio mili. Watero kuna Mungu ni wa ajabu. Kwa watero kwa rura sambe mwancho mutegi daika niko mnabele cha butukire igoro ye chinsa isano ne mocha bono babaso chinse chine cha Africa. Moje story ona berengia yako nyara kan katonye rundi ga baka saa 9 lakini bono mai te bilobiana mbata do chimiko mnyoki sana. Actually mbata less than 1 hour nyaka bango ko rumu robelia senchira ya bene kingman to tokenda sobango kidogo kayo kurusia chibesa and the rest to the production actually got to see out the video what bring a tranora kibago no le kalia na ki what do you do kwa generate ya so straight play video chibese okay the first video ni chiria umuswapiranga kanite Nairobi that is the first song. The other time yo tativi na bere nkonyo kotero ko that is the whole of last year kotero ko dunia woka video igoka iga. So hiyo pesa yenye nilipata ndio nili shoot this other song so motenyo January that is 2020. For now gocha na record ya matera yitro kotero ko dunia na record ya matera yons peba kana ikire 18 audio ase video ya next naomba tu Mungu atafungua njia kiagara kwenye ile koroga gocha atafungua njia ni fanye video. I'm expecting nyasa kore ile miracle yenye amekuwa akinikiomba anafanyia wengine na nchango arede ile nyora chwese I shoot the other videos and other songs in 2021 at least as a YouTube channel nyora matera ya abida asoino up to now ikero kubwekanania kile kwa legotera secular na sayi kero na gospel kayoro charagia wetenga gospel. I'm comfortable. Not that financially, no. I'm comfortable because I have that inner peace. Niko yale na ule amani ya kutoka kwa moyo. Ionye wetenga nyasao korire ngore ane abede ntoelelu. Na inde ekero na rengi in the world yemi akeringi nyore na rengi as secular na rego sabagento kebe. Wose na reko visions buna nkora bono. Yeah. So guys, I'm comfortable with the way God is taking me. Yeah. Igo gospel bonsa gospel oche mbije ko ira kubabuna kwa renge gari. Yeah, gospel is okay. Yeah. Pastor mwancho mutagenda bago mwancho muri baba gusigilo bro. Chimesime ndirande gora etera sokwango iga na romna abari ga nkeke bago kwana. Akoro kuna beres atena. I like the lady especially the way she sings. Na so mesime I think ya mesime ananya kwa ginko yesoma na wonya kwa kuboliri boliri ya mwancho mutagenda gwetera sena number 0753241889 asense ya Facebook na boko dike mesime gwetera sena number 0753241889 nyar kwa bango yesoma asenchira ya bene kima bora boko ngakere esimi asena mbijo asenchira bene kima Jasmine Margaret Wanchu atana wale memuru asante sana akoro kuna Everett na sombre mesime yao Win Ombutora asante sana na sombre mesime yao mesime sinchira chinyinge kigima Unitas terata na congratulations miri ki
keep it up. Asante sana. Hapo kuna kalisa sio cha na your voice plus your message. Hata una message yao na voice yao ni gochigo chira na yake kima. Start kwa magita tena nice. Asante sana. Keep it up. Nancy oino moteli hata una ega singi ya baba. Asante sana. Thank you. Hapo kuna every kim tena keep praising God. Dear, that's the only thing remaining for us to do while on earth. Amen. Magita hata natamani kuimba lakini nikianza kuimba soprano namalizia na mathogos. Asante sana. Sipinika kama na order SMS yao. Akoro kuna mheshimiwa Orenga Junior. Hata naonde memorable nkwanelie umwana oyo minto. Asante sana. Oyo nakoro kuna aspiring MC wa gwada. Esther Mwanya tena nice song. Asante sana. Akoro kuna Nyaps Channel takurutinse mo cha Minnesota United States of America tena tuned in umwana oyo ngokirie amo na materaye gaki atoe namba ya etinya ko batoko musira. Asante sana. Ngochukora toraja sentere ya benekima. Jimmy Angwenya tena is these songs found in YouTube? Yeah. Wera ni thora mabodi ibadai. Gladys Osora tena bravo. May God shower countless blessings unto you. Asante sana. Yakoro kuna Kerry Rianga tuned in from Kitengera na order SMS yao mamake Godfrey kutinsemo cha Saudi Arabia tena tuparikiwe pamoja. Dorcas Mumanya tena tuned in from Kingdom of Saudi Arabia tena nice song mami. Tena ogendrego siseniwa. Asante sana. Lus mokena order SMS yao. Akoro kuna mwana roof mwana Ruth Junior Ruth Gift Junior tena mwana Ruth Gift Junior atabana nonde imemurobili atabana my sister ngokire amo na matera mayonyara kwa kago nsiseni ya buja kingma. Asante sana. Yakoro kuna kalisa sio cha nasoma SMS ya atabana gaki na kumiri what you went through ekiaba. That is life. Asante sana. Oyakoro kuna SMS yenka yagenda goche. Basi mwancho motegereri 0753241889 namba ya nesimi nabo kwa namo 9 Jennifer Onyanda otabaiga komo Nairobi pipeline nikiwa na Juliet. Asante sana. Atabona matera yo kaitora ya nyore kwera nditore. Oyakoro kuna magifta atabona na kumiri boygo amona mangana kwa nyarkoba kogwetera ase obogima bwao. Asante sana. Happiness mwambia atabona from Amsterdam watching you live. Asante sana. Apple Machiko atabuna kurwa Dodoma Tanzania. Na wapata wapendwa. Asante sana. Stashko magifta tena the beauty of Millie Kerry is something else. Nimekupenda bure. Thank you so much. Abumba dwana toto SMS chaba sense moja Facebook na wonya kabango soma sentira ye mase ye mo na ranganchi chicha so ira sense moja namba yetu 0753241889 na ara okurukuna Christine Kimto kaitora nyore amatero Amerikeri wera nditorayo oyakuru na mbando chiraiga ati abuna watching the show kuruchinsemo cha kamera. Asante sana ndocho iga kurukuna Gladys Kwambuka ni familia ne no mubata kurwa sensemo ya magena. Asante sana mwancho murigeri na boigo umwancho motegereri bwabagusi Global Radio. Wate buna ni gogo sana tunya sawa konye nyaka ko nyoro bitoki maite challenge nero. Yeah. Na kiroche deto bekete neni maismano reiga otenga challenge kyo wedra bono saina wa sira gospel. Forget about it bono secular etora gospel. Gospel challenge is therapy de seme cosa tari banto bon se va tore geta se kanisa. Ya. Gustari banto bon stogo tera togo tore gete no. Ogo tera ne it's a different thing. No go tore is a different thing. So when you combine the two otu arebion se vivere itakuwa better for us. Challenges tirega no muswati ndo katiro kwa kune rasima. Ne rasima bona lakini ikintu kia shock. Why married men? Two. Why pastors? Yo ndawa kuchande ichana sana muri kibori ngai mugutora gochi ngo senga itokora abantu gochi. So iyo ndio inanigonga sana. Lakini rende kero monto nya sana maite ogo korera kwa ikora sincere wana rumonto mobe finally akarago sego chukoraro nyorenga nasa bitama bere nya saka mwabiro shoko nyoro tokire igoro kana ko doramo watayo na why married men why pastors so you want to be ninga as per now watu wana approach pastors wa any pastor wa approach yeah pastors sana tigaye married men wa approach yeah na kile tena ki
ekebeke kyobo nyaka kero kinyas tora bana na chinguru kiere korwase enseye atara komenya buye Ines moyo bwe challenge wenda the weather alafu financially nayo tinda was stable, my family is not stable, lakini God is stable. When God is stable and God is in me, I know I can go far. Maite kintu kio kibwato kitabu timuja. Ase gospel music wako raspa nao wana sikuwa ikira nao. Mbuya kiborara. Obuya bora ase gospel ngo ikirora abange go ikera what kirinya sago tebiri bunya ne chindoto chago chara gosonya ne ufuno oyeri ke in terms of song ngo ikirora abange message ngo ikirora abange. And the badness market tari bantu bonse to ikerere gotwara se what others have like vyombo nini but that level ilito wekera abantu I thank God for that ekiagera it's one step at a time ideka nemerongevere chamutokirigoro ye chinsa isano nemo chabano baso chinse chinecha Africa ya mochando cheka yambwa tangideke komichoka nyarko bango korumuru bya senchira ya bene kigimo mwancho bulira bayo mwancho motigarali nabo kuboliri boli byao etera 0753241889 ondikire message gabo ondikire ujumbe gabo yatunya ko batukurane ligurwase Nancy atumeti yoko tero kwa wa gatatu okotera God above corona that is after habari njema kuna kwa gatatu sasa God above corona igona aligeretinga unajua God is so great even if over na corona hiyo anya sasa nata kutumika with that corona he can use you so ndio nikaandika God is a purifier, is a sanctifier, is a justifier, is a God who is above all. Igogo tero kwa gatatu kuna habari njema wose corona. Habari njema na kwa gatatu wakane na kuko wakane nebiro byane. Okwa gatano na kuko God above corona. Basi ono mwanchwa murigeri baba usigilo boredi habari njema ngo chinya toro tero kuto na kigukwana tumakore na se mbe abango tero ngo liko era because chinsa chikomnyoka iga sana nzekora kubinyokia asichiduka kidogo ngo so powerful you reign forever. My purifier, my justifier, my sanctifier, you reign forever. Amazing. Otero pia kigima wa corona by Mary Kerry. Wate video buya burase gospel, wate video obeboraro, wana kuboliga mami. Mpaka bono iga. Nchanero atakabo konyi bondo wenso so sirwa sigete igomanyita abantu mashabiki bado baidana mashabiki amaya sana somebody can yakwe sponsor you or go sponsor or so kifide gwata yo gwato mucha. I've been working all alone bona na bonda ganyo bokonyi korwase well wisher ekiagera enchiri ye no gosirana anya ko gwate no kwerwa asemero moyo monene obokanyi ninganeti erindiri nyara kubagingo shoot ya matera ya kiagara matera ya YouTube amangi gare audio igo mwegule buna na bwato na ri meira segete atagetobo konyi mumukwamure na kwameta tete mumukwamure will you mind ko ena ni namba ya iri wata ko mera muntu agwatsi ngibere atenga ya rero tiga miri gali enda asokie okay namba yesimi as 0708 10 45 71 nirudie 0708 10 45 71 basi bono mwancho mutele mwegule namba ya tabona namba ya yesimi kora take korbo konyi bonde bwensi kora take komusira senchira chinde chonsi eli enchiri yaye amatera ye gose korandia gwetere senchiri enyimba ire yo gotera tenyana bukwa mandonsi enyimbe yegenda buya iga bwansiranire mashabito bwa namba ya sana actually that one you should know okay namba ya yesimi ere notice ano ibere notice ano isato eyemo enoti inye isano ibere eyemo 07008 104571 07 08 1 na 0
0708 0 0708 104571. sawa sawa namba na reyo enyo otete kuroba ko nyine anyway you can give abo igo I'm very much nga by the end of the day bakonyongo nyoro bakonyongo keyo because amen imanyete amashabiki bane amen mbaro batagete konyora materao mbaro batete ko room tano naro ora seketa saza nya access ateta materao ayater mashabiki ya diaspora na kibara access kibara nyora materao YouTube Millie K Kerry. Facebook, you can chat with me, Millie K Kerry. Instagram, Millie K Kerry. Jikanda, you can call me. I'm flexible. Yeah. Igo, no ba Jikanda? Yeah, nimbata Jikanda cha this songs zenye ziko video. Igo, yeah. In any case, nasiko nasikiza tune also. Oh, yeah. Igo nasikiza tune. Eskiza code ya dunia nigere 7752621 ogotomba gochi 811. Yeah. Bas wono mwancho mutekereri oli utagete kanda na kiara kora nyobo nitagete kanda ndenka. Okay, oyo renka mbara mungo chanatomera se egari nabongo mubekera. You take my number, that is the same number 0708104571. Ago rangiri mwirire kanda. Yeah. Asante sana mwancho mutekereri ago atabaka ikanda actually she has them here. Igo even in any case no le otoligereti no tekerete no tagete konyore kanda CD ya matera ya sogeti amatera ya matera yogo sisenya naboko nyakabo kugamba amonere umwakire simi ya mase yemo mukwana asenjera ya mase yemo nyungu gwato boko ina boko musira asenjera yemo insira ya yogo sira matera ye no kuona ekanda ya yego se CD ya matero kikwa golire kwa nyakabo kumusira ila nyakabo gakorandie nchiri bitango binde byonsi bitayo kuba ye birondo chikaiga no chembwate daika ya moyo kanyakabo ngo okore round ye usensemi ya kabire ya mase ya mamono mo Terry Millie Kerry tima itinga ingana nero roro ngose youth simbaroro muntu hano kali roche na hakina kinda akore nke asimiri kerekire na kinda akore hani nkiora te youth bali ba batero ba chaka bono naro igweta ikase wekire nkiora mutebi take ne kabo mosabi never you are in secular, never you are in gospel ebintu mbibere byoka in this world ogo chaka no otatiga. Yani you starting point, you start and never give up. Yeah. Monara ayo tegete nga minyole ekolabo. Sabi mo dada ko sabi ekolabo no. I'm flexible so long as we are preaching the gospel. I'm very flexible. How do you charge? Na kiyo sabi. No. I don't charge. Sige mere moyo bana tigo mana bi kare touchbase. Igoron jinta ke korabo. Yeah, we can do it. We can do it kya gara? Ututanga ni chibese mutunjiri edereka. Lakini utanga ni nchiri mutunjibese na wachukurma. Yeah. Munda na utete na ya. Ishapiginda tulbida tanga ya. Nimbate function kita asekete buata bagani ndagete miri keria chango keria bake. Na kiao dio na kiao chakwa pale ndongo ni. Inse dabongo genda ngenti kitanga ni from inside. Ni nchiri eikira bangi. Other thing keria appreciate, that is what it ngo appreciate also. Asante sana. Yeah. Igabono olio ndigereti olio nteto kugura meli kiri ngano muntu ole expensive ya. Very expensive mono na muko gambanere muigwane. Na riri. Yeah. Tete kwa yebiro tebingo umurigereria omotikeri ngana yayo mairi sarabambeo. Anyasaga monaine keria chakira se kero yomo yoro motere yotare motere kire gukora sense yiga beko gusemeria senyasa ekiagerere gagoteba gorigyo buruti waka na kareri kangani ebinde no menterwe okona ko gusaba kwana se kero yomo baso no mwancho motere kwa igurayo twarengaye amona Millie Kerry wesemiri kwa igure asa chakirete asarigereti oigura amange manga akwanirwe akina mangana y'abantu watanga to tubamata ogo tichama to kwendera kose aye no moteri aye no muntu teta matero no muntu teta matera amanyi kane sengima aiwe kane sengima nabonya akako sanga muna into asinchira ye mase yamo interview ye mase une tobwa tamo na Millie Kerry nabonya akako ko beka matera ona nabonya akako ko ralia matera imeba kusindilo radio asinchira ya beneke matemyo ka chikwa kidogo iga makoro na sembe lo chembwa jidaika anga merongo ibira na isano iga nyako bangokora murubya asinchira ya bene kigima.